Akikwazi. Awazi. Muzimbaka okahle mona. Akalala ebusuku. Kifise kibile ke dikerese menwaneng. Bo ka tothandaza. Ke thandara ke koloma le nkolonkolo. Ka Good Friday ke boya esontong. Yeah. Ke boya esontong ke o tshela nkolonkolo gore nkolonkolo se bantwana ba wa se bona. Sa sokola. Yeah. Ithi at least singena top 8. At least yeah. Nkulunkulu se latlhile kothi se moentseni asikwazi asintonsi sa botlhoko keng gore malanga e bile ke bone gore khale ke khala wa bona lona manje ka khala ne mara isikeledi ase sa phoma sephelile manje gore batho ba bona gore ke sentse ka khala sentse ke phosa manza maningi gore sekeledi se go no phoma ka re ka khala ke khala pakati ke thukela di 10 izolo bese tlheka pirate isizulu sithi uska tlheka o wileng amatheledi asephambili yini manje leyo amatheledi umutshelo Kushibilika khona lapho ukuthelela ushukushibileka ukuthi uma ungamhleka omnye umuntu ngoba mawufika phambili uzoshibilika mushibileka ke ukwazi ukuthi umuthelelo wena okhuluma yakho wena okhuluma yakho isonke se wena unzwile or kethini okay asiqale la uthi iPirates uyihlekile kibahlekile kanti awazi ukuthi kanti heketleka pirate bofile kuthi moka batleka uthatha sibati sa bona. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngcobo2010sharpeye.com.